Oe, ko motho o se kgutletse mo hape hape. Motho o tlo ba re ya hore ka be sa rwana. Ha ke re bjale o bua bodirase ja batho ke ya Gauteng kwa le yena mme ha batle ho tla hae. O motho wa re hore ha o le motseng moo. Ska re monna ka ke pudi. Ho fanyana fine se le o ga monna ka ke pudi jwale. Ebile mpulela ke tswa ka kolong ena. Ya tjhelete. Ke a leboha hle. Ke a leboha. Jwale hana o itseng itse se re tla kopana neng. Kgwedi e tlang teng re ka se kgone ho kopana hape hape. Hobane jwale re tla tsosa dibata masene. Ho utlwa mme wa tsa le o tla qetelletse a sa letseditse abuti ra se batho. Wa bona mme ha mpatle jwang ka mokgwa mme wa sa mpatle. O tla ba sa bolela mashano ka nna mona. Helang e kae phone eo ya ka. Ke nna. E ska nsokodisa. Eya, phone ke ena. Phone ke ena tla nne re kgone hore re bue. Ena ha ena WhatsApp. Ha ena WhatsApp ka nnete. Ha ena WhatsApp wa e bona ke mmasitjhotjha. Ha ka se kgone hore re bue. Ska ba nrekela phone. A se ja batho ona santsa itse o tla nrekela phone. Jwale ha ka bona se ke na le phone e bohlale. O tla re etja kae? Modimo ha hona basadi ba sentse ba feta ka ntle ka moo. O tle ke tsamaye le se ke nna batla bua mashano ka nna. Basadi bana ba motse ona wa leshano hampe. Shapo ke a leboha.